Siyak ni Manong Jun, Siyak met ni Ama, Adda Kami ti for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pabak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaen sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Karubada kami, Adda Kami Manen nga FDD. Amang liwliwat ken nagpakatawa. Mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Exciting karuba! Iti talo nga oras ngayon tay pa nagkakadwa kada Domingo. tana dumadu mga istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat Ken Biag, dito'y lang 104.9 xFM. Isupay ah! Karubada kami, Adda Kami Manen nga FDD. Amang liwliwat ken nagpakatawa. Mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Oy, apo, nagsaya at man ta si bibiyag tay pailaeng itatakan ito February 26, 2023. Yes, pagyamanan tayo apo ta naragsakan anataw din si bibiyag tayo. Tayo na kon si bibiyag tay pailaeng. That's a big thing to be thankful. Inal daw tayo lang nga agreeing. Yes, isong anyaman apo iti anak akanta puso may ket basit lang nga banag dayta kayang dayta iti napatag agang anges ka ken imimasim pa lang dagiti makan iti aglawlaw nga sagot ni apo kada tayo kadi Wawan, iba pang basit ta. jay what is the babakpasi jay Atoy na it's okay kita nga medyo churam din apo nakasauka mo. But anyway, pagyamanan mi apo dagiti tattao nga agim imbita lang takata kami, dagiti gigs mi di kalman apo, da kami dita sangot in Northeastern College. Yan. Thank you so much. Pacific Star. Yes. Pacific Star International. Thank you so much apo for having us. And nagragsak tatalagamot nga maad-adal mila unay iti relasyon iti maysa nga OFW kan iti kumpanya wenno ahensya nga inapag-applyan. Nakadubanag nga masusurok and one of the biggest apong lesson ko di kalman, lesson learned kada jay dapat sisasagana ka iti amin na banag. No, dati kaya mga papanan dapat nakasagana ka. You have to be prepared. Si kabalong, anya mo tin sagana mitatangal daw. Daji gamit ta. So kaya nasa una nakasagana ka tata. Ay, nakasagana nga mangparag sa amanan dagiti kabaranggayan dita Rizal, Santiago City. Ay, wow! Sugod barangay iti xFM. Damdama apo, dita kami Dagiti apo class. At tropa, listeners and solid supporters. Yes, ang arod, isaghan naman. Ito may isang Papilma Santos mo dita. Kissing on the park, hugging on the boat, holding hand in hand down the avenue, strolling down the lane, the gasoline in the air, a kissing, a loving, a kissing, a loving, a kissing all night long. They said I'm only sweet 16, I've never been kissed, I've never been loved, and all I
Datangar na po open ng piece may Sweet 16 by Vilma Chantus. Nakadunga talaga nga Chantus nga talaga. When we say Chantus, it's a Canadian diva nga una, diba? Sige mo, tadamot ti Chantus nga mamong. Di ka. Jimmy Shantus. Wow, na medyo babae din dyan. Babae? Babae, Charo Santos. Nang launay. Ate medyo nakurapay lang Chantus. Lipatak sa Chantus. Anyway, no da pang blaoy apo or nyaman apo nga kay yung mga ngagan nga sonata, just key in 0905-808-1259 dito sa cellphone niya, ulit mail 0905-808-1259. Oh my God. Hanak sa nga 1215 Saksatihan nga nakasagana. And apo mabaling kayo tumawag kita nga numero apo para i-danon nyo mo kada kita pangablao yo, ino da tigura yo kada kita karuba yo, mabalin yung ipadanon dita. And of course, live kami apo over our YouTube channel, pero kanyo lang ti karuba. And dito yung I'm not sure if we are live in Facebook. You check it out. Check it out. Check it out. Oo, datang nga rin ako. Kaya siyempre, pagbalinin tayo nga numero 1 dito nga istasyon isong nagado iti aramida mi apo nga wagas aside from our very good program dapay iti participation iti listeners isong we have that class katropang gamo na di kuanan katropa listeners and solid supporters. Dapat di class yes mamanggipat padawat kami dito ti gift packs no mapang kami tabarbarang kayo and alaanda kayo pa nga contestant when mabalin nga mabunot tinagan yo raffle ticket ayan raffle 100 pesos talo nga winners every day agas niyo datang padawat every day? Yes or every we have a ghost kuna naman buya dira beatan. Kay kasawan at titalo nga winners every day of 500 each kasta. No nadalaw da kayo nita ayan nyo. O saan nyo na kita pangablao dito balong? Oy na-miss ko kayo from Chato Mangligot. And wow! Ate Chato, Lazaro Mangligot dita. Atane. Wow, we missed you also Ate Chato and we don't know where are you now? Awan ti balita ko natahanta mga gayam di Facebookan. Naimpag nga pangalayo karuba watching from Gamu, Isabela, from Rolando Ramos. And dito mo YouTube Marites Espiritu, pasyarat po mga idol watching from mga Tarim, Pangasinan. God bless po. Yes. And Rolando de la Cruz, good afternoon. Blessed Sunday mga karuba, keep safe. And hello neighbor watching from Nilda de Leon and Rolando de la Cruz. Amen. Ano ba? Edmond Flores. Ayan, manong pag-read kami man dito ay San Fernando La Union watching in YouTube. Thank you po. Yes, and this time kay may apong kablaawan iti happy birthday ni Manang Larina. May sa kita kwa tayo sponsor tayo apo Manang Larina Flores of Quebec, Canada. Happy birthday to you and as well as to my ever dearest ninang Tessie Goliaba in America also. Yan. Adji Canada, adji Maisa, adji America mo dito ay Teresita Goliaba. Yes, and isuti apong adji grand winner iti Quadrigalman. Iti top overall finisher iti Boss Ironman 2023. Congratulations sa po Boss Junar of Red Speed. RS8 baka naman. Anyama, nakapit, baka naman kung naman natin ka masawan. Kasi barbaro ko pulisit da. Pagurno nga, misong organ nga ito, tisingir mo kanya. Okay nga ron, may nga sunata para kini Ate Chato. Ayan, dati nga kwadeta. Dahil suti kalaingan nga broadcaster iti himpilang DWSI ng Santiago City. Idi, ang good pala. Idi kabalbalasangan na pala. Forever my time, my love will be true, always and forever, our love is true. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to
keep, love, and to hold. Making you happy is my desire. Keeping you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep, love, and to hold. Making you happy is my desire. Loving you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. Okay, that's Pledging My Love. Oh, Pledging My Love. Napay nga ro, dagitay pangablao dita. Okay, sakbay dita ita. When, apo, mabaling kayo nga tumawag. Ito yung 0905-808-1259. Ayan, for your live greetings and request. Ayan, open na open po ang ating line. And in fact, we have our first caller. Good afternoon. 8619. Yes. Pwede pong bumate. Yes, pwede po kayong pumati. Binabati ko nga po, Family Castillo, Aha. Family Cristobal, Yes. Family Chodoro, Yes. Family Gargabiti po. Yun lang. Yun lang po. Sino itong tumatawag, by the way? Gina Castillo Chodoro po. Taga saan? Si Gina Castillo Teodoro. Porok Dos Progreso, Aglipay Quirino po, sir. Wow, Progreso Aglipay Quirino. And say hi to all the pastor family dito Progreso, as well as Wilnor Biscaran family. Tama lang Aglipay. Ano ba ito? Gayam tata? Sir, pwede pong gayam mo. mag-request, sir. Saladino, ni Romeo Saladino. Ayan. Okay, sino natin request mo, Kabsat? Till Death Do Us Part, sir. Till death do us part. Thank you po, Okay, sir. thank you. Bye-bye po. Bye-bye. So, till death do us part, walang tiram. You want to make tira-tira of the till death do us part. Actually, hang kami nga prepared. Yan, when with that pace, we are not prepared, pero padasan latan ni ambak nga tirahan till death do us part. Kita mo di lyrics mo na balong no, di ka nga may papain. Wow, it's his first time. Huwag nga raw. Nakingarod. Pasok ka ba? As we walk the golden mile down the pretty aisle, I know that you are mine, and there's nothing in this world that I know I wouldn't do to be near you every day, every hour, every minute. Take my hand and let me
lead the way. All through your life, I'll be by your side till death do us part. Baby, I'd be your friend. My love will never end till death do us part. When I wake up every day, would you lie in my arms? I wonder if I'm dreaming. When I look into your eyes, I just can't believe it's true that my heart belongs to you. Baby, you can have it all. Girl, take my hand and let me lead the way. All through your life, I'll be by your side till death do us part. Baby, I'll be your friend. My love will never end till death do us part. There'll be good times, and there'll be bad, but I will stand beside you, woman, all the way. And through the years, as life's gonna through, snow will fall on winter night. I'll keep you warm inside, yeah, baby, I will. Idol June, bakablawan man, dagiti kakabsat ko, isudamanong Eko, Ate Aida, Ate V. Julieta, Tinang Lolit Kuya, o si Nonong kananay ko, madimanan agtal na nanay Esmen, kinlakay ko, birthday na tata idol, Alan Angel, love you daddy, salamat mga idol. Di nawatan na yan. All through your life, I'll be by your side till death do us part. Baby, I'll be your friend. My love will never end till death do us part. Suna, I'll suna. be by your side till death do us part. Gusto na. Okay, that's it. Napagustuhan lang ako. Pero actually, we are not prepared with that pace. So nga medyo kita nyo mati-arreglo na. So, medyo makikinkin naman. Dagi tayo drums, identi lead guitar. Sakto lang na talaga nagituutak tol na niyo. Kaya, Gararbison. is it raining outside? Wan. Wasn't it wonderful? Nag-aarbis na. Naka-arbis na. Okay, good PM. Kung na nandito, dati may isang pagayam tayo. Good PM sir. Good ko nga po. Ang apat na kids ko, it's Jennifer, Jericho, Hero, Liam. It's me, Gina Castillo, Teodoro of Quirino. Naminduan. Gina Castillo. Tatay nga sa Ay, bali sa dito. ato ni Timawag. Oh, katetext na mo. Siguro na nalipatan na. Oh, siguro. Okay. And Love Heart wants to send you a message. Wait. Ex-abroad na po ako. Nakita ko po yung agency nyo. Pwede po mag-apply. Yes, po. Ang dami-dami nagtitext sa akin. Oh my God, about Pacific Star. Okay. Napay, ako mo itong tiyag sa ulo. Wan. Hello po, greetings from Tayog, Pangasinan. Ingat po palagi from Alma Erpelo and Rochelle de la Cruz na imbangal daw aming karuba para kay Sumunday ko silapan ka. Agyaman mga idol, Rochelle de la Cruz watching from Singapore. And Alma Erpelo, kompleto mo ng tial daw ko. Tamang gaktis na tayo. Ngana. Yes. Okay, once again, happy birthday to Manang Larina Flores of Quebec, Canada, and Ninang Teresita Goliaba of
So, yun yung kadbati ko. Paggatang mo ti RC car. Okay. Ayan. Rembert D. Ayan. Castaneda. Good afternoon po. Pag-greet po ang Castaneda family ng Alicia Isabella. Thanks po. Yes, and you may hear us singing English songs, but actually our main advocacy is to promote Ilocano music. Iso nga tayo, man, Ilocano para kada kayo. Sabat na sakit nga ikikita, di nagtalikodan unasem day tadwadwam agpalawag akman, di kinapudno na tunggal kasangay mo siyak tay di makaidna. Amok nga ti gustuem ada akta sibay mo nga aglalailuken ka. Adut na kurang nga tauray laeng nusurat di kan masubalitan. Kaya tasawen nga awan kang dito'y nakem kurang aklat panawen. No isut pa kunaam adi kang ay ayaten dayto'y metilag-lagipem di ka kuman sinubliana. Diyan kuman nagpagpakitan, tadyak kaya't ngayon kang masaktan. Turbo. Dietary supplement for men. At malmalabag papanak. Yes. Kanalpaak. Kapuyot. Patin sa titira na. Adut na kurangag tauray laeng nusurat di kan masubalitan. Kayat asawen nga awan kam dito'y nakem kurang aklat panawen. No isut pa kunaam adi kang ay ayaten dayto'y metilag-lagipem di ka kuman sinubliana. Diyan kuman nagpagpakitan, tadyak kaya ngayon ka masaktan. Diyan kuman nagpagpakitan, tadyak kaya ngayon ka masaktan. Okay nga ro, dito umuna nga 30 minutos mi abo. Dito ere with yours truly Manong Jun with John Mark with our program Adda Kami Manen. Dito 104.9 xFM Santiago City. Exciting nga nagsubli kami abo kalpasan ti subag mo manu apalagip.
Adda Kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Subsubli dagiti pagayami Apo, still with you, Manong June and kaanakan dyan Mark Pastor and dagiti greetings tayo Apo, kurang na dito text line tayo. Impag nga malam yung kuya, kablawa man ti family Sawit, ken family Baniked, ken napahikan tayo man da jay Limas ti Arak. Siyak ni Beth Baniked, iti province of Quirino. Unana. Baniked. Beth Baniked, among da jay Baniked? No, hanggang makatal na nga maturog, da banikid ka nga banikid. Tsaka no, di ko ngayon, nakakasta ka na nakabanikid ka na. Pamewang in Tagalog. Ngayon pagkapangal tayo, Sir John and June. Kablawa ko man, so the Papa Hidilito Ganuelas, kini Mama Norlin Ganuelas. Request ko man na po dyan, Sense You Bingan. Since you've been gone. And good morning to manang Laurelie, Baldoria, yan. Para kini Papa Dumdum Ngegjay. Pani, ano naman? Since You've Been Gone by anong version nga to DJ Yoyo Villame no. Since you've been gone. Make it the John Mark Pastor version balong. Slakit ko nga mga kanti. Sunday. Yes. Ano ba? Good Sunday mga idol. Watching from Dalao, Cordon Isabela. Para kasi man mga idol, jay balsin ni Tatang. Tapakalaglagipan mi jay na awan nga amang mi. Nagawan nga amang mi. From Lawrence Pablo. Okay, nga rod. Nini, gura ka. Nang paggal daw yo, katropang Jem ken Manong John, to'y pagayam yon, Niño de la Cruz. Watching from Sambagal, Ramon, Isabela. Wow, nagbabalik. Okay, the John Mark Pastor version of the song Since You've Been Gone International. Talaga nga si boses mo. Yesterday, I know I've been crying over you. I can't stand it no more to be left here all alone. Give me a chance. Listen to my lonely heart beating fast for you. Since you've been gone. Yesterday, I know I've been crying over you. Daman nagatal na. I can't stand it
kat the Eddie Peregrina's P since you've been gone. Okay, kat I'm sure kinantawalan ni Nora Honor deta. Takas tangaro de kiti singers, di kade. No dati napintas nga sonata kinanta ni Kastoy, kantay mo ni Kastoy, kantay mo ni Kasjay. Only here in the Isabela nga no da kinanta nga sa bali nga kansyon. Ako kung mo di making kantan kasla. Kasi nagalas kanada. I mean, dahito ito original and they are using it kanayon the word nga original. The The original singer kung kuno the original. Po Diyos ko, api ko mga agitan to pa'y Louis Vuitton nga ba nga bag. Madi agong ungo dagita no dati Louis Vuitton nga imitation. Oh, di ka di. So no dati kanta nga sikat nga kanta may let it be ano kanta di sa bali di agyaman ka. Di ka di. Ta kinanta dangam na DJ apo kinanta na kung wala na mata na kung dagita to mata nga musician and so may isang attitude apo dahil nga hanga na saya at kaya no gimatang ka TV ta gimatang man ni karuam di ayos lang kana kumangay di ka di bagang magtutulad kung kunam kanya na gumatang ka mo dati sinyanan da no makontento ka kaya napay da kita pangablaw dito Wow, kunana ni Isoriel Ramones karuban ng Bangal daw iyo para kasi manjay suyo-soy kunan nila kay ko nga ni Jun Ramones agyaman apo and Leonora Balongaya kablawan ko kayo kakabsat watching from Alberta, Canada. Nagpipintas na iti kantayo. Salamat sa inyong dalawa. wow suyo-soy kandagam okay Para kasi mga idol, nothing's gonna stop us now by Starship. Thanks po mga idol from Martes Espiritu. Ayan. And JJL TV Vlog. Pasyado po, Manong, wala na. And Taylor Lee Baldore, hello, June and Jem. A blessed Sunday to you both. Ayan. Okay lang kantaan ta bastahan nga leg to. From Kuya Joseph. Yes, and keep on sharing our videos. Potap na ado tayo met. Adito yung standby. Ano lang nga sige tugtugaw dito nga bubuya. Iraman nyo pa yapot kita karuba yung very busy nga sige kumanay kay iba kayo. Oy, agtugaw ka pa sit. Dinggam dagito nalalaing ka nalalastog nga. Gayom tayo ko na. Tano ko na Soy ka na. Soy is coming on your way, of course, with a version of Nora Honor. Tama, yun naman di kinalaing mong Oo, ginagagas mo ni Kuya Joseph. Babylon ka naman. Babylon. No, kaya yung mo sa bali nga sonata you invite us to perform on your occasions. Dito nga min kat manmanolaan. Sir, sa March 24 pa. Sadar nga ta. Mansuyo-soy nandagam, mangisim pa sinanam-nam. Siyamat lang ayos di danom, may mayat si deng-deng. Umisang kaay-gayang, kaadam halinam naman. Problemas kasasansan, ipatayaw mo sang dagam. Ayak pa'y ikan kansyon, mayan ilak sinalubong. Ipugaw manibaw, namnamdasan maulolaw. Ngamayak pa'y ipugaw-bugaw, urnos kapya kung may lusaw. Nangatong sa una Ngayon ko bumangon ka,
kumusta naman kaya tayo dun sa xFM? Ano kaya itsura natin? Lagpas kaya ulo natin? Try to, kita man ba sa doa po, di mo ba rin yung pakabuyaan kada kami sa xFM, kaya dito'y Karuba Channel, iti 4 decade duo. Sakto lang mo na yun. Yeah, okay lang naman talagang nakatayo tayo kung minsan para yung energy natin dire-diretso. Ba? Saan apang ka makita ya? Apo nagsaya at nung nakatader ka ta, diretso niya buksit. And more of your greetings. Anak ko nata dito balong. Naimpagal na mga idol watching from Salinungan West, San Mateo, Isabela, from Cheryl Sensano. And Babylon Mambayao from RJ Tambayan. And sir, guys, kumamat. Yeah, love comes from the most. Ano naman? No, mabalin Tamlito, kabais, kabais. Love comes from the most unexpected places. Annabella Fernandez, Eunicio, good afternoon kayo ng JM. Pag-greet nga po si Mamang Berling and Papang Andres. Ami and Adonis, Abel and Mayang, Alvin and Ameline, Mira and Boloy, Liza and John Lloyd, Junicia and Fernandez family. Iti Ricarte Norte. Ano naman? Wow, Ricarte Norte, DJ Ilocos Norte nga dito, no Ricarte Andres. Ricarte. Okay, as requested by Bayaw Joseph, agtarap of RJ Photography and accessories, motor accessories. Wow. Iyo awan ta nagigit taong apan na picture. RJ Photography and ano ino ka vulcanizing shop. Oh, di ba? Ano pa RJ Photography and pet shop. Madiman. and optical clinic. Ayun, optical clinic. O sige. Okay. Reggae. By the rivers of Babylon, where we sat down, yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down, yeah, we wept when we remembered Zion. When the wicked carried us away, captivity required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? When the wicked carried us away, captivity required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Cha-cha! Hahaha, baka may daag pa-vulcanize dito Nastakan, optical talaga. Let the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight here tonight. Let the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight here tonight. By the rivers of Babylon, there we sat down, yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down, yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Ating Rowena, kitain na kami. Yeah, we wept when we remember Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept
Jika sarding kita. Mr. Biggarod. Iso de dyan, Mr. Bingan. Mr. Big. Okay, sa may isang makapabanog nga malam. Apo kada kayo amin. Nagaday kachuchun inabalam. Nagatay agbibiyahe. Oray sa din naman napapapanan nyo. Good afternoon kada kayo and stay safe. Tahan tayo amo iti disgrasya. May isang palagip apo para kada kayo. Si kayo nga the four wheels na si kayo. Ti aganad. Tatagijay. Kaadon nga makikita kung masabsabot ko nga motor. Handa mo aganad. Kita mo iti paawid kami iti Friday. Daman na disgrasya di Jai Kuhan. San Miguel, Ramon Isabela. I don't know nyo, napasamag kanya na, nabitak sa kanon di ulo na. And he is so young. Siguro mga 15 sila dahil titawan na. So nga si kayo nga po nga four wheels, di kayo ti agandad. No, makita yung kanto. Agsarima din kayo nga tagusan. Hanyong uray nga dapat sumungad. Agsarima din kayo. It looks like you're going to have a full stop. Kasi sarima din term. Agsarima din. Di kita'y agar-aram ita nga madimalang mapagbigyan na agsarimadeng kayo. Kita nyo ba kada sa bali nga naikari kada kayo na? Naimbanggal daw ka aruba. Po ada pa'y pasala na kan tayo. Dagitaman makapasalibukag. Iti ururat. Shout out ken Ira Jane. Ano tayo? Ear J? Ear J? Jai Tarlac, batch 82 ng Lyceum of Tiague. Yes. Yeah. And they are requesting of Philippine Geography. Kasla kayam Jai Philippines Photography parang GM kanta mo na Philippine Geography. Philippine Photography. Okay, we have a caller. Balong, Ikamanti line. Hello, good afternoon. Kumat. Mga di manig. Abili nga kasaksak. Hello. Tumawag-awag ti napintas ka daw yung tatanga Domingo ka kanahin damon tawagan sir ni Apo Pedro Gibig. Ay. Ikalali siya Isabela. Upat. Hindi kami listyo ko. Sige, upat. Buhay, sir. Tawaga ba mo tida? Pero amo na ba ka? Tumaw-tawag ka kanyayaw. Sino ka dati apo? Tumawag. Buhay. Siya ni Bin Parong iti Rizal Alicia Isabela. Sa duduan. Tati upat. Buhay. Tingipan na. Buhay, yan. Okay, apo. Hindi naman si kanta, sir. Wan, apo kasi nagragsak kayo, uncle. Nakainom kayo. Crying time. Crying time. Apo, crying time mo ng balong i-request naman. Okay, thank you for calling. Aja lang, tiki kablawan nyo ni Apo Pedro Libid lang kini Camilo Choco. Buhay, sir. So, again, roll kayo tatan. Anya tinagan nyo manan? Ben Parong. iti Ben Rizal Parong. Ben Oy. Parong, naka-enroll kayo dito. Ayamin, isang mabaling kayo nga tumawag every Sunday na Apo Ben, nakabsa at Uncle Ben Parong. Ben Parong. Alicia. Thank you. Okay, mano tingipan nyo? Buhay, yan. Okay. Katungtong na ng Uncle Pedro Libid sa. Ada nga talaga mo ti recruiter na. Recruiter ni Arisa. Ayan. Recruiter ni. Ang pagkamalam yung sa John kay nating GM. Stay healthy from Nessie Salcedo. And Cherry Corp Vlog. Shout out from Hong Kong mga karuban ng pagkamalam. Okay. As requested. Philippine Photography. Philippines sa saglit Photography. according to our photography. Manila is the capital city. There is none from the other country. Metro Manila, Quezon, Makatuyana, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Zapote, Malabon, Las Piñas, Parañaque, and from the north, Batanes, Photography. Ilocos Sur, Ilocos Norte, Isabela, Cagayan Valley, Mountain Province, La Union, Baguio City, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Zambales, Bataan, Abra, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna. Now let's go to the southern Luzon, Camarines Norte, Quezon, Albay,
ka marinisor, Katanduan is mas Sorsogon, and we add 3 islands more, Mindoro, Marinduquero, Melon, then down to Visayan shore, famous of its sugar, coconut and corn. Ay, Cebu, Matan, Mandawi, ay, Bohol sa Marlete, ay, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Palawan, Negros, Bacolod, Siquijor, Dumaguete, and now let's go to the land of promise, the land of Mindanao, Bukidnon, Zamboanga, Misamis, Mambahaw, Butuan, Agusan, Surigao, Cagayan de Oro, Iligan, Osamis, and the 3 provinces of Davao, Davao Sur Oriental del Norte, Cotabato, Lanao, Sulu, Tawi-Tawi, ay, Philippines has a great history, ay, Manila is the capital city, ay, all tourists are invited to see. According to our geography, Philippines is RJ Photography. Okay, ngayon, nalpasan ito may sa oras sa abaw at dapat doon ang oras ng nababati ka, nagsubli na ganit bagay mo kalpasan ti sa magmamanu apalagip. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency,
para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway.
Kasama ito na yan. Nakikita ko. Kasi ano ka, umot yagunin, hindi medyo pinigsak. Pigsam kayo mo talaga. Anyway, kung ano dito ni Kumare ka, pare June and JM, pa-request mo na J kanta nga, Always Remember Us This Way. Salamat pare, kung ano ni Kumare Judith Soriano. Unluckily, madimi mo dito yung sonata, Kumare Judith. And kablawang kailatan ka ni pare Ben. Ayan, have a blessed and fruitful Sunday. Kada kayo nga duwa. Bayam ta i-research mi dito yung sonata. Momento no maminsan dito yan. Always remember us this way. Kita mo balong baka nung aglalaw namin DJ no i-dissect dito ito amok DJ always. Amok DJ remember us. Yung DJ remember me kung ano nga yan. Yung DJ buo. Always remember. Lady Gaga mo. Apo. Bayam ta i-research sa data baka nung mabalit na nga irami din nga pang lalaki data. Okay, mandarimang kaya tapong titingin kadagiti pagayam yo June and John Mark ito lang nga po numero 1 ton asidigan nga programa de intero Cagayan Valley at Adda Kami Manen dito 104.9 xFM Santiago City. Exciting. Yes, exciting nga talaga apo ta nakadato ti mabalin nyo apo nga maasahan. Maasahan. Yan. Dayan ang Montemayor nga dito Facebook Live. Naimbag nga pangal daw Kuya Jun and John Mark kablawak man kadagiti padak nga Barangay Lupon dito ipatol. Pakipatugtog man Kuya Jay sa miming nga duyaw Arosas. Thanks po. And Dexter Luya naimbag nga daw kanyayo idol watching from San Guillermo Isabela. Idol Rain Lambino naimbag nga daw you katropang Jun and katropang Jim. Kablawak man dagiti gagayem ko nga isuda katropang Rolando Kabakungan Ramos, katropang Rolando Cabrera and katropang Bel Bulan. Wow, ni Bel Bulan aning idol katropan. And we have another caller on the line. Good afternoon. Good afternoon. Hello. Yes, Uncle Lebid. Kablawa pa na ito. When, go ahead. Kablawa pa na ito. Puritig po nga matamang amangmangan. Ni Pitong. Pitong. Bakit ka nga matamang agikut-kuto, idol? Agis is... Gitput-kuto. Ay, agikut-kuto. Okay, go ahead. Agikut-kuto, idol. Ano kukutuan na? Asaw? Puritig po, idol. Ay, okay. Kung ano, DJ, may isang buok mo, tiya pa nakukutuan. Mabalin ka request, idol. One. Adyan man Uncle Berting, idol. Okay. Sino dito kayan? Ni Joel, idol. Oh, ni Joel. Kumusta Joel? Nasayat mo, idol. Dik amo no sino nga Joel dito damit 45 nga Joel nga amo. Okay nga Rod, thank you so much for calling. Sige, idol. Okay, Uncle Berting request na nga mauna ang kansyonan da jay Duya Rosas nga request na dito Facebook Live. Itay bigat nakapuuta banag ang naglaata di nagbunganak Adda tuyaw arosas imisan makngem dinatarosak nagarubos itilwa kandat mugayam pumakadang tayden na din ka ba parupa Adan sa balikin ka Ketjak na pinagarup Amulitan pa nagdanata Ket itay nakaturugag Imbakinak amay maysak Pimakada ka Baba enti duyaw arosas
señales na dim kabaelan nga inparupa nadang sa baliken ka ketjak met pinagarup amulitang panagdenata ket itay nakatulog imbatin at amay maysa timakadat ka babaenti tuyaw arosas timakadat ka babaenti tuyaw arosas. Ayan, inornos ko lang yung video. Ito nakapigpig kemiten. Di metat ko. Yes, you guys, it froze. Yan, okay na. Nakita ko nga ron. Kaya kasi nakapigkitan. So that's it. Ginaada lang ti application na dito ko siguro. Dito Windows 10 nga ang kukurso nada. So nga masabol na may update man na. Mumuti computer and update. Nung tayo pa Windows 7 mo. Ang problema na yung lower Windows. So Windows 7, Windows 7 is the best actually. Kung pala umartap, ito kinapartak na. And that's it. And for your calls, 0905-808-1259. Na-miss call ito yung mga kung nasumbatan. Once again, 0905-808-1259 for your live request and dedication. For the meantime, mangtad kami. Uncle Berting, ngayon kasi sa penga may sa tayo po. Yeah, okay. But before that, mangtad tapay iti kwapalong iti 100 peso load. Kadagiti na lalaing nga sumong bahat. All you have Ayun, to mali do. sa penilod, gikin naman mali siya hindi. Man, na-load ko. Ah, okay. Na-load ko nag-thank you isunan. Okay. Katay. Medyo parikatin ta isuda. So let's bring back the memories during the early 40s. Orisak matik kabisado nga mga kantula, kansyon alatan-atan nga ngarod. Di ka di, balong? All you have to do is type your the answer on your title, your name, your age, and address. Medyo narigat po dito sonata kasi it's a foreign song. May isa kadagiti nagbaling nga inspirasyon ko on how I love music. Kadagiti instrumentalization na apotin ang papintas kahit kung orang aramidan. Barbaring lang at kadagiti apong yun ditaw no tatatang yung nga makamu iti tayo na daytoy. Pagdaar lang, siyempre dagiti ubing wenno dagiti kaedadyo hanyo amo daytoy. Kaduhan na lang dagiti edad natin makamu. Okay nga rod, what is the title of this piece? 100 peso load. Solamente una vez amé la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Solamente una vez se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigo de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Solamente una vez
se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Who will say nga hangan nas pintas iti areglo na dito nga sonata apo. That's why I am trying to bring back those old music nga napipintas apo ti areglo na ngano nga talaga nga musikero hanga matukar. Say for instance dagiti barbaro nga kantatata kaya apo nga tukaren dagiti agad adamo nga banda pala. They can easily play the dagiti sonata tatangin mo dagiti ti bakansyon mo dagiti bing narigat because of the instrumentalization. Di ka naman kasano nga ay ayaman nga guyod-guyod ang dagiti kwerdas iti Spanish guitar. And with that, we have a winner. Balong tawagan man data kita man no pudpud no mo lang muna ti sonata we no Your balance is not sufficient to make a call. Mihin. Kasi nga. I want awang kayam ti dito na deta niya ako naibusen. Di jela tagloben dati freak dita nga kwarta. Hello? Yes, Shopee hello. delivery po. Ang Shopee account ko, sir. Yeah, okay. What is the title of the piece? Solamente una vez. Apo talaga nga binasa na pa, medyo nagkuha pa medyo Google. nagsardeng una bes, kung na naman. Ulitan pa, maminsan pa Solamente una vez. talaga nga una bes. Oh, bes. Solamente una vez. That's correct. And the original singer is the Trio Los Panchos. Ngam nagaduda nga nag-revive itan. We have the broccoli, kung kuna ta, the broccoli brother. Broccoli? Ako hindi mo sa yung broccoli. Congratulations! Ano dito ano yung number mo, Lord? Ano nga number dito? TM, Globe? Globe Idol. Ay, Globe. Okay, once again, congratulations. Kasanong manang monte answer na karot manang? Google. Salamat, Google. Ayun, Sa mga salamat. willing matuto. Yeah. Okay, Google, what's the title of the song? Yes, solamente una vez. Nagpinta sa hindi kinanta dito mga performers dito. Anyway, congratulations and kumablao ka nating. Kablaawak lata namin nga taga dito'y Barangay Lapas, sir. La Paz. Kaya dagitay naganak ko nga ni Mr. and Mrs. Bernardino Kuchapin. Aha. And pa-request lang na po ti Uncle Berting para kadukwada. Okay. Agiyaman and stay tuned. Thank you so much. Thank you. Okay, that's it po. Our winner, iti 100 peso load, courtesy of our birthday celebrant, Manang Larina Flores of Quebec, Canada. Kan adupay apo ti sponsors yo. We have ipakpakita mo dito YouTube. And they're requesting for the song Jungle Jerting. Ayan, bilukon taman di Jungle Jerting. Ito yan na po, para kanyayo apo nga manalon nga napintas iti apit na itata at talaga mo nga nangato ti presyo at 26. Yan. Pau? 1.5. 1.5 kawan. Parpaon no agreing apan nagugut iti kamutin mangisaang sa agiwayway itinwangen nagaganiyang kalbarting natari patu iti dingwan pagulitan nasken na tuladan awan kaniyan at banog inaldaw lata sumalo uray makasinit pa iti pudot nakarat kadlata uray dasa gubanit na agpastunwang ti pandakainanana kasta niyang kalbarting sala sumangpot no ti malaman tati kayat na rumang ay pa nagbiyagen nonalpas tiraraapan agbirok manti panggadanan alatiro ta dandanin panagaapiten ngemapay tan naliday taapagam nalpay
iti naamwam iti presyo iti pagay ni Uncle Barting di pa'y umisan na pampaykit di nakiinuman at kung na sumulit akin tong next scrapping sumaruno pa nagtatalon raep kan sikakit ni maton doble pa'y presyo metem di ako no ginayurian abang pa'y ketanong regasyon di gasolina iti padanom di Uncle Barting nang isaldang taltalon ket di lang san masakan tading makalan di pamilyan tatay baro nang agbasbasaket ng asawan nagragsak ti pakasar na balsedito'y balsedita given na lago ng tay may sanga hektarya niya arod kasta ni Uncle Barting sa laso mangpot ti maleman anya narigat di matlaro mang ayem adang apuko ni Uncle Barting isupayan nagpapagatasyan alatiro maglawalo makayem at may sa amalong nakita ni Uncle Barting nakatugaw kapkape na kamulang awanon iti matalon ina amin analakon awang paiket kengkwan at mang taripaton parbangon di agriin na panagugot iti kamutin iti sumangpat si malibukag ni Uncle Barting kadagiti anak na agraman apo ko na nagraranada anapan bimisita dakkel na paliwan dagiti anak na iti kinagaget imaladaken kuana at tanin doktor ken abogada di Uncle Barting anya nga tag-obrana anya nga kasta ni Uncle Barting sa laso mangpot no ti malaman pindaen at anak na apasyaran dalako ng tagdagdagana tapi nagpaagal na gimpitan ng syunan iti balay na si kanay karuba bukat isuna ni Uncle Barting tatantay isuna aramiden nati amin kadatay nga anak na at subalitay kumamat kengwana at subalitay kumamat kengwana kung naktubay weekend ka nagparta ka talaga ti oras. Good. Naload naman? Okay, thanks tropa. Adan tayo load. Happy din. Ta medyo pumig scientific up ti radyo mi. Ta na lawlawag. Amang iganda kayon. Wow, that's good thing to know. Kabsat Daisy Alima, 30 years old of La Paz, Kabatuan. Alimas, tinapay. Alimas. Medyo tinapay nga siya eh. So na ba? Kanya tawon. Tanay, dati coral. Dati Corel. Okay, we have another call on the line. Nagpig sa radyo. Nakiktutak pwede dyan. Pig sa radyo. Okay. Okay, pakikapsut eh. Hello? Di patukar tayo concert. Ano dyan, sir? I-request ko nga kanta. Ano nga kanta di, sir? Wither again, di bagak tatay, sir. Sabali tatay. Habali hanga together again. Crying time sa aji kayo. Crying time. Isang Alicia. Sige nga rad. Okay. Dugdugagak ito, sir. Okay. Well, amumi yun. Okay, amumi ang ginigag ka. Okay, thank you. Damdaman ito, nagsubli kami. Apo. Okay, so that's it. And nalpas man na another round of music and dedications. Nagsubli kami with more songs and more surprises.
Adda Kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Okay, agsubsubalita kiti pagayam yo, Manong June and katropang John Mark Pastor. Yan, with more music na ko nagtatay and more Request. request, ayan. Request. And gorkata de Esperanza by Imelda Kihan. Oh, sorry, of Patol Road. Sorry, Esperanza. Good afternoon, Kuya June and GM Kablaaw man aming nga taga Ricarte Norte de Funquerino. Ano pa sa ito yan? Come on. Ricarte Norte de Funquerino, Elmer, John, Justin, John Erwin, Sierra May, Cyril Akira, Ina Angelica, Jenny Guinever, Ronald, RJ Jimboy, kan amin nga nakatambay dito'y balay mi. Request ko man da jay your man, thanks. Di nag-request Maria Eliana Janicio Bautista ken Von Voyage to Tita Mayang. Ayan, Tita Mayang, hello. Keep safe. Von Voyage. Biro kam di lyrics ang balong takanta mo dita. Your man nga kunada. Matik ka ba sa... Ay, matik nga makuha di nababala una eh. We belong to the lines down low. Sika. Awang nga rod. Nay! Awan. Hindi aja eh. In comedy, di ba? Sorry, wala tayo nung your man. Next time. Sure, makansyon mi dito ng kupay nga na-reklo na eh. Naman na-reklo kung nalipata nga min ng ikak, so I have to rearrange it. Yan. Di search mo latan. Yun eh, search. Hindi, makuha tayo, ma-copyright. Di han. Dapat original arrangement. Naimbangal daw yung amin karubag, rito na kami man nga taga Cebu, ken maturog nga apok, iso ni Liam Russell, Rukas ko jay Al-Aliti. It's me, Norma Bermudez, it is Cebu, San Isidro. Thanks, Sir June, ken ading nabiyagan ni Norma Bermudez nga nabayag mi nga urayan nga ag-chat. Apo talaga nga imakar kayo ti istasyon na nga di jayo bangiran. Siyempre, dito kamen. Ano dyan request na? Al-Aliti. Apo, kitantaman no ma. Natatigar-request dito ko, some hearts are diamond. Some hearts are diamond. Ano dito, kasaran din. Nagpoldo Celso Q, good noon po mga idol. Greet ko nga po si Jeneline Infiel, Joshua Balisi at J. Mark Guzman na nakikinig po ngayon. Request ko po yung dito ka lang. Salamat po. Okay nga Rod. As request, dapat mo tawag. Request ko nga, sir. Hello? Hello, good afternoon, idol. Yan, John Mark. Yes. Sino tayo ito eh? Sino ati kabsat? Ni ati dati nga quarter yun, dyan dake pero di kawayan, di ko ni Manzano, Fred Manzano. Fred Manzano. Ayan, ay nang lugar tayo mo tatakabsat. Ito Sinili, Santiago City. Wow, Sinili. Okay. Okay nga rin, kumablao kan. Kablawak man lagi si kabarangayat. Sinili, ang aming bingbingeg. Apat family. Manzano family.
Itaglano ito yung family idol ijay proxing ko nera in Salvacion di Alicia. Well. Tama na mo na sir dyan lagi na ikwan i-condolence ko man ni ate Color yung tagal sinili ni Anye Tabunan ni Jean Tabunan. Apay, nagano. Natay ti lolo na. Okay. Kaya po Banyago, iti lang sinili. Mano taon na di apong natitansyam kabsat. Kwa, senior citizen na dyan, sir. Okay, well. 88 nantan eh. Congratulate talaga mga dagita nga edad 88 ka adon iti bonus nan apo ta siyempre itata nagababalaang iti lifespan ti taon kano nakadanong ka ti 88 apo talaga nga naipapas nan iti nagbibiyag ti lubong. Isu nga nasaksak. Ay, malagi po kayo, sir. Pangregan no, ay banda ka iti sinili, manumat nga iti itod ni Kasperel ang retalawin ng oras, kapangregan. Ay, kapag tungtungan tanto na off the air, tabaka no ito doon. Mike, tuman nagpasarita nung malaingan, sir, xFM. Nagpagat dyan mo dito, xFM, di banda tayo na poblasyon sa Chicago. Basta right after City Hall, no, agapo ka di Ramon Kuma. Wino, before City Hall nga kanto, no, agapo ka mo ti sentro. Aji kanto di jay. Nga rumuar iti Robinson Kuma, di jay. At along the way, at dati dakil nga antena di ta, nga orange, di jayan. Sir Jan, tanggak mat nga ako, mo ito nagpas-pasir to oras at senior citizen nga milen at saksakitinan. Kag padatang nga ito saksakitin na nga mahanak po mayag at dapat na dagiti turbo dietary supplement for men. Sige nga rin. Thank you. Ate man request ko man natin man pro-line. We know together again. Sige nga rin. Right after that, aliti nga request na. Thank you so much for calling. Sige. Okay, bye-bye. Adda Kagura. Sige, sikadeta. Sikatin mo na ng Shakti may kadwa. Sika. Adda Kaguram impos nun sa nagalampay. Di ka nagpanunot ta pamilyang ay mababain unay. Dakes asa sa umakibinbin na tusa iparayag mo pa'y irutang kumata tornilium analukay. Nalaos ka man ang tantanangin kumatigtigtignay. Kasaritang latantay tahong nakagurgurang unay. Tano dita Facebook, social media ti pangiyem kasam adot makisawsaw sa kayandat kinabalam. Ay kababain, Mangibabain, dayta na ugaling pati pungtut mo. inilakay mo di pa'y ulit ay tuloy. Pati pa utang mo. Gayang mo Dimlakit maurayan al-aliti ka mangirurumen. Alipata mo na gito yun. Alipata ko. Iti kinaado, iti kansyon ta. Nagadot kaguram kaslauram nga agram ramaram. Taagret kapay iti kaduam amang ikuspil iti padam. Al-aliti kado tinasken pakakumikuman makasinga kaagtal na kan abak-baketan. no adda al-aliti Facebook ay unfriend yun ading. No dilata ang sardeng i-block monday dat kasaya atanen. Tanuin kay pansinin ni karkaruna agin lalain no negatibot comment mo al-aliti kameten. Ay kababain, dayta na ugaling pati pong
pautang mo. Tagagayan mo din Lakit maurayan alaliti ka mangirurumen. Ay kababae, mangibabain. daytang nga ugalin pati puntut mo. Inilakay mo Din paya pulos maidulin pati pautang mo. Tagagayan mo din Lakit maurayan alaliti ka mangirurumen. Oh, yung may isa pang request na tayo dito, gidaragin ka na. Oh. Crying time, di mo na ngayon request. Ni ano man naganan? Ni Frankie Frankie. Tagino. Pero ka muna di lyrics si Crying Time. Tahan-tanga mo ba yun? Together again. Ganun. Leta biro kinta bet di jay Crying Time. Kasi nga ro ti style mi apong agbiro iti umno nga kuano dito. Apo nagatutumo tawag. Hello? Ay, gano'n. You're gonna leave me. Sada? I will try to sing this one. Okay, go. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Now they say that absence make the heart grow fonder, and the tears only willing to make love grows. Well, my love for you could never grow no stronger if I live to be 100 years old. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell it by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Medyo nalito lang balong. Kasi dana minsan nga kinanta ka to, ihana nga nag-refrain. Takayam ti refrain na tatan. No, diba? That's a refrain again. Ulit na ba? Chords number 3 na. Verse 3. 1, 2, 3. Now you say you found someone that's love better. That's the way it's happened every time before. And as sure as the sun comes up tomorrow, crying time will start when you walk out the door. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see the faraway look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Yeah. That's simple. And baliw ti uli naman. Hello, Apo from Australia, from BRB. Mary Vic, kawilan, lipak libong mangkaro ba sa alamat? And pa-shout mga idol from
Kaling-kaling, family from Ordinary City, Pangasinan, nagyaman Kaling-kaling, wow. Adula unay, tirso gaya mo ito yung mga idol. Okay, manong kablaawan man ti Family Mateo dito Barangay Sinili Purugdos. Kantaan nyo man dahil cactus. And speaking of cactus, hi Sir Purugdos nga po, any song from the Carpenters. Thank you so much. This is Jenny D of San Mateo. Sino nga Jenny dito eh? Jenny D. Tataya po damdamo nagtutungtungan miti about the Canadian Shantus and all the Shantuses. We have the Jimmy Shantus, the Julian Shantus, sino ba? And the caller. Vilma Shantus. Vilma Shantus. Tatakit ko Charo Shantus. Yes, tatakit ko mga testingin ti kinalang ng mga suwang bat. Okay, are you ready with my question, Balong? Madi. Paulina, please be ready. Come on. About Shantus. About Shantus. Ready? Ano? Ready? Huwag ko naman. Sige. Okay. Ngarod, iti question. Datoy. Anyamat ti Shantus nga makapalaing inisaksakit. Shanton Flash. Shantus. Shantus Plus. Shantus Plus. Shantus Plus. Okay. Okay, ngarod. Ano di request na tayo? Proline na dito kasi nili. Okay, sige. Pagbigyan ka na di together again. Proline. Proline eh, nalakabasi nga biro ko na di Proline. Proline. Far across the blue waters lives an old German's daughter by the banks of the old river Rhine, where I love her and left her, but I can't forget her, 'cause I miss my pretty Fräulein. Fräulein, Fräulein, look up towards the heavens. It's night when the star starts to shine. By the same stars above you, I swear that I love you. You are my pretty Fräulein. When I'm in Marie's window, away over yonder, to the sweetheart that I left behind. In a moment of glory, a face comes before me, the face of my pretty Fräulein. Fräulein, Fräulein, walk down by the river, pretend that your hands hold in mine. By the same stars above you, I swear that I love you. You are my pretty Fräulein. Bago malam, Sir Idol, request ko man dyan, Until I Found You by Stephen Sanchez. Para kadagiti amin nga mga isurusuro ka nag-adal ti SMU Senior High School, agyaman ang idol from Melencio Bernardino Jr. Yes, Sir Melencio. Until I Found You. Kumamuday na. Another Spanish. Naikom dyan na ni Juan. Di ba? Di ba na-reglo min eh? Arreglo lang. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás.
Y así pasan los días y yo voy desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo voy desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo ahí desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y ahí sí pasan los días y yo voy desesperando y tú contestando quizás, 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 quizás. Dahil tangar tapos mo din nga sunata mi, para iti makadwa nga oras, iti programa mi ditoy 104.9 xFM Santiago City, entitled Adda Kami Manen. Kadagsubli kami with more songs and more surprises. Adda Kami Manen dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebel Lazio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda Kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA Mapakigto ka talaga na. Well, we're back and you're still with Manong June and Katropang JM. Di ba? Manong June and Katropa. Nalipata lang nga niya pantibag baging Katropa. So nga, itinalagip ko, hampay nga naudi di amin. Mabaling ko ba nga balik sa tinagan mo. And once again, we're sorry for the song requested by Apo Principal Valencio Bernardino Jr. We'll be researching on that. Ay, okay na pala. Ogsaw ka na. One. Until I find you by Stephen Sanchez. Yeah. Happy Sunday, Manong June and John Mark. Please sing Isam. Thank you. It's Maribel watching from Salinas, California. Isam. Bagpayata tata siyempre, oray nung maturog nakakidem kada nakaburang kaya tayong kantaan ta Isam. Okay. We're going to do the male version, so male key. So this is it. Isam. Isang mapakabiyagag, pangmurmuray dagito'y matag. Tayo sud makaagas, mangliliwat huy kaunggat. Isang madutisawan na, aday sa mamakagungra. Aday sa maray awan na ka, aday sa pamagustukin ka. Uray adamin kaniyang arigat, uray pa'y nuwag pupututak. Uray pa'y nuwag paspasunudak, nuwas man naklik ng mapagmayat. Isam, isam, umisam ka man di ako, laulawag ka man di barukong ko. Kaisam mo, isot mangay ayo, tay ti pusok naknuang tilindo. Isang mapakabayagak, pangmurmuray dagito'y matag. Taisog makaagas, mangliliwat to'y kaunggak. Isang madutisawan na, aday sa mamakagungrang. Aday sa maray awan na ka, aday sa pamagustukin ka. Uray adaamin kaniyang arigat, uray pa'y nuwag pupuntutak. Uray pa'y nuwag paspasunudak, nuwas man nakrik ng mapagmayat. Isam, isam, umisam ka man di ako, laulawagam man to'y barukong ko. Naisan mo, isot mangay ayo, day ti pusok naknuam tilindo. MJ Cooper. Membangal dayo ka Aruba watching from Texas. John Fed, instrumental ng bangamalong ka Aruba. Adda kayo manan kas kanya mot. Mot. Mata. And Sir Christopher. hello, Kabsat, Kabisadom, dito'y barangay. Aget, Amok Jirisal, but are you familiar with the barangay hall of barangay... Ichi nga nagkantante di kasar ni Kapitan. Ay! Sudag Charinas. I mean, Ibagbagyo pa ide. oh, one. Okay nga rod.
And What's that? 7th birthday? madi makita ta yelo mo di Kung napay nga ilaw. dapat ka binalbaliwan ng DJ kulay na okay nga rod. Dapat hang na yellow di kortina. Hindi na nawan. Kuraw kasi ay kuma. Or any other color that Black. 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 Yeah, black DJ may isa eh. Blue? Okay, ano pa ito? Jay, kaya mo kansunan. Ano pa ba dagay request to? Lipak libong. Lipak libong. Tatay request na tatay lipak libong. Isong araw titiraan na tatay. Idi chimpo na. Di chimpot. Lipak libong. Ano ti? Di chimpot. Ano ti? Sabali title na eh. Ano? Title na. Di chimpot ko na nang sa ajay. Idi chimpot. Idi Yun eh, oh. Idi Oh, di ba? chimpot, lipak libong. Okay nga ro. As requested. Ito yan. Idi chimpot. Lipak libong. Ada baketa na aren. Ada met barung yang ubing pailaen. Ada met balay ngayon ta nagdagusan. Tenga tirabi iday di bakit nagkarayang. Di ko na day di bakit ngayon na iyar areng-eng. Sigin abaro kuray no maminsan laeng. Mayatak na nang ludi kalakit di bagbaga. Pagbigyan ka na tasigon damano ka. Pekes ko aglang-langoy, pekes ko tagsangsangin. Ayat kong laeng asumang ladyay igin. Game DJ ngay bakit at akayip ket met akayip ket. Ay na Diyos ako kastigayang tiro maket. Sa'yo soy didabang. Dalpas matataya. Idi chimpot, lipak libong, ada baketa na aren. Ada met barung yang ubing pailaen. Ada met balay ngayon ta nagdagusan. Tenga tirabi iday di bakit nagkarayang. Di ko na day di bakit ngayon na iyar areng-eng. Sigin abaro uray no maminsan laeng. Bayatak na nang ludi kalakit di bagbaga. Pagbigyan ka na tasigon damano ka. Pekes ko aglang-langoy, pekes ko tagsangsangin. Ayat ko laeng asumang ladyay igin. Game DJ ngay bakit at akayip ket met akayip ket. Ay na Diyos apo kastigayang tiro maket. Ay na Diyos apo kastigayang tiro maket. Ayan na pagkamalam ka Aruba from Wilfredo Martin. Greetings from PPDO, Isabella. Wow! So, See you on the first day of March at Capital Ilagan Hotel, something like that. Matik amo DJ lugar. Manikete papan. Yeah. Apay. Coat and tie mo. No, it's not coat and tie. You have to be in a Tie and coat, garod. Coat lang. I want you don't have to wear a tie. Unti ba Yes, kasi. yes. Wala akong badong gano'n. Bukas la ka lahangan narnaruam. Apon narnaruam akong agbulbulod kami tibad-bado kati anak ko. Actually, adutit coat na di balay. Kiti anak Sige. ko. Okay. Nato ang kulay garod. Kulay. One. Rosas. Red. No. Red. It's black. 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 And we have a caller on the line. Hello, good afternoon po. Hello, Karuba. Hello, Karuba. Yes. Apo,
Nuhangan ni Camilo dito, hindi ko dito. Go ahead. Sino dito? Te pagayam nyo nga ni Pedro Libed nga kang kanayon nga tawag kinyayo. Wan. John and John. Wan. Kanagkabkablaaw. Kabkablaaw. Oh, go ahead nga Rod with your greetings, Kabsat. Yung kumpare ko kanina, yung Ajay Kadwak Apo, nagtatagalog na. Ajay Kadwak tatay, nagpapul ka na isa, karga-kargak mo dato'y radyo, kagdang-dangagak, sika, when pare ko tumasya, manggaron ti tumawag, kung pinagbigyan ka ata, no, bagayo nga, pangkukukan nga, nagkataon nga, naplat yung motor ko, dang-dangagakaon. Ay, ako. Kaya pagpugtak ti manong ngipon na kadi na mo sinong batan manong katingipon na si kamal lamang ibagan. Talaga nga kurang nga talagaan parehas kumalangan damo ti adaki signan Sir John. Man. Okay nga Rod. Sige nga Rod, sino pa'y kablawam? Muna-una kablawak man nagiti duangan na puner iti host. Yeah. Iti roba. Ken nakonak nga nakatilmon iti USB ken microphone. Nagsipod nagline kayo nga kumanta. Talaga nga idol nga tao talaga. Sir John and John. Okay. Kablawang kayo rod iti natarnaw ken nadarisay nga aldaw iti tunggal may sakada kayo. Nang runaan na kadagito kablawan ita nga bigat. Malam. Kablawa man ni pari Camilo Isjoko, Flor Pulaon. Yes. Kini Margarita Holmes. Parong, kini Ben Parong. Lolita Kakayan, Yang, kini Elsie Valdez, Delia Lebed, Bibis Joko, kini Bisicho Villar, and Mila Villar. Kini Auntie Pelinera, hello, agdengdengag kayo. Ni Kabagyan Elmer Isjoko, Danilo Galindez, kini Nyolak Sagiped, kini Gater Posillo, hanggang Ronan naman nga kablawan na kita'y apo kiya'y Biskaya, Sir Jan, ni John. Ajay ni Sian Libed, kini Tantan Libed, kini Raquel Libed, iti Ajay Solano, Ajay Barikbet. Kablawak kita ti naimbag nga bigat mat. Tapos tamot kada kayo amin nga wan labas na dita istasyon tayo, Sir John and Joe. Okay. Thank you. Okay. Duro kayo sakti kanta nga tumang. Sige nga, thank you so much. Ididikar ko kini parek nga Ben nga Isjoko. Okay. Yan. Okay, Apo. May isang pagkain tayo from Alicia Isabella and ano pwede, Jay? Request ito, Manong? Congresswoman Catherine, kung ni Christine Joy, kaling-kaling. And kaling-kaling na talaga. Juan, kaling-kaling. Oh, kaling-kaling. Use kaling-kaling in a sentence. Kaling-kaling. Awan, di mapanunong mo man na nakapoy man mo nagagandaran. Awan. Nunda ka di airport. Kaling-kaling Passenger, yeah. 6 of the flight 104.7, 104.9 kuna na. Please go to the board and lodging examination muna. Okay, request na? Congresswoman Catherine, kung ni Christine, kaling-kaling. Yan, okay, no, dati kami makansyon apo nga request. Okay, kaya nasa Yan ulit na niyo. Naimbag nga malam, karuba, greetings from PPDO Isabela, God bless. Yes. Wilfredo Martin. Yes, Kapsat Wilfredo Martin. Soon, see you soon with our coat attire. Yan, Governor's Night, iti regional conference of municipal planning and development Anong oras to coordinators. dyan? 6 p.m. ti Regina di Jai. RBA. Ano kaya mo bigat? Nagkarami tati sa balita nga oras. Kaya mo? Yeah. Ako sa hindi mo aminin why I so lucky? Song select. Please stop both players ka now. Isungarod. Okay. Nakaw. Agan andar madi adati kuana adati selection na nga sarili. Naka-style kasi siya pag biglang ganun. Okay nga rod, as requested, here is Congresswoman Catherine.
Bakit din ti adda politiko agayem na amin ket magunod na nagturay at lalo no kumpadre na nuwad ta atraso na adda ni mayor nga abogado na naggasat ka man gayenta nairanod ka ni Congresswoman Catherine ay adamit kasta agayem na nagpintas ti kawes na ay kenag nga tuti takong nano agtig na'y kaslang iso ti agtakem a diputado aset ganing ti publiko isunti politiko Congresswoman Catherine kaya't kamet agayemen tanuad danto proyekto may pangrunam daytoy numo Congresswoman Catherine apalak ka abuyot mo arik na metengkit politiko lukuyog mo MC Nak Thank you Sir Jom sapay kumata malasin nakto sir Siyempre MC sulatan ano kan Nico daytoy Wilfredo Martin kan ano kan Nga masapulon nga introduce mo to bagim to kanya mita makita ta kayon to. Congresswoman Catherine kaya't kamet agayemen tanuat danto proyekto may pangrunam daytoy numo Congresswoman Catherine apalak ka abuyot mo arik na metengkin politiko lukuyog mo kaya komet iti kasta nakaamamo iti grasya Congresswoman Catherine kadin ala sige nagayenta tanuad danto papanamay sa aktumit nga umipos-ipos ken ka atay pati syakti patanda wow no sumungad ta Congresswoman Catherine kaya kamet agayemen tanuad danto proyekto may pangrunam daytoy numo Congresswoman Catherine apalak ta abuyot mo arik na metengkit politiko lukuyog mo Congresswoman Catherine aset dak manday tasakam ngem nuad danto kaguram di nagtuwa kukuktaran Congresswoman Catherine alaan dak nga buyot mo alin ka di iyawat mo kawalet mo Balik kayong pending na tayo dyan. Medyo parang hagaya mo. Oh, sometimes I get a ding ding Naimpangal daw, you ay daw Kabla ko man namin nga damdam nga gata Sikan nga programa yun, dito may barangay Dalaw, Cordon Kapalagas man ay dalya Tumang, from Marlon Bautista O tumang kanaw, Tumang manan. may kabluatan Muna nga kakangkantata na din na minsan manin. Dila sa saling nga tumingin. Manen, sabalin. Ayan, okay. Liklikli kami abot ak sa nung request itatan. Until no next Sunday kung makat sabali mo tan ata nagadadumog kansyon mi. We have 69 so far original songs. Nagasi madata and adupay iti mabali mga iputar ulit. I mean i-record nga barbaro nga putar ko. Nagbirong alang iti barbaro nga singer nga medyo na nasingsing basit hanga nang inaagsingir. Ayay. Ang mabiro ko di jada amyana. Ay, ganun, nagbibiro ka ti kanta Haan nga kantayan na tugtog na. Yan, okay. Kaya anak ko na pa dito. Adya lang mo, tan So, awan ti caller tan. Ngam, aduti Tumang. Miss Idol Tumang. Cool. Agor kata kitanta. Ay, nagtawag ka, tumang Ah kita? Okay. And awan to naman. Okay, nga rod. Day request na nga tumeng. Sige, kansyon ni Kon. At baka no, masapol. Kita nakapoy ti tumeng na apotitan. Amuyo latan. Take the dietary supplement for men. Nga kung kunata tapno, tumibkarpay. Nata tumeng. At oray nga tano, basit. Basta na silang. Kanatibay. Amuyo latan. Kan mayat iti... Uy, di si kundaan mo tan. Scooter. Yan. Oh, di
kadi. Natubker. Tibker, oray ka lang kutawar-war ang kunadan. Oray ka lang agtigerger. O nga rod, ito yan na po, the G2 Ay nagtangka na tumen tungkal ada baway adunten kun dit adigdigan damdamal na idan ka ada ay nagtangka na tumen tauray no text makipin nagnaganan pasaak lang itilot kaya't nang makipalot sa kamangan tipalot kastat obra kakabsat oray itanta at dan asawa single nagpay kunkunat jakman amuno apay apatsandak na duma-duma itibig timbak balasang kan balo patulak angin dimting di degrata dananakak no jak ibalay patayenda ay nagrigat ngayang di Kastilla babaero may busti pisam, may busti kwartan pati kababainan ay awarin dagiti sa nikwat nagbibingayan gan awan pa yan pagtaingan ang mga klungkanian. Nagtangka na tumen tanagadutin na kapakpakanen sustento at hawad da no jak ite dagyanak na tiselda ay nagtangka na tumen ngandan dani agmet ngagbekelen dep pa ekti babawik nagrigat ti na naragyan na hilig ti babae ay nagrigat ngayang di Kastilla babaero may busti pisam, may busti kwartang pati kababainan ay awanin dagiti sa nikwak nagbibingayan dan awan pa yan pagtainag ang mga klungkalian ay nagringat ngayang di Kastilla babaero may busti pisam, may busti kwartan pati kababainan ay awanin dagiti sa nikwak nagbibingayan dan awan pa yan pagtaingan ang mga klungkanian. As requested by Principal, Apo Principal at the St. Mary's University. Apagpit laan.
nga rin po, actually kami for our last 30 minutes right after a few reminders from our dear sponsors. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebal Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebal Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal.
and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Okay, we're back for the last 30 minutes of our show, and you are still with Katropang June at Katropang John Mark dito lang po sa 104.9 xFM Santiago City. Exciting, and talaga mga exciting because we have a lot of text messages. Kung na natin na yung pagkamalam user, request ko muna di iliw ko kang ka nga sunan tayo from Novi Saldo, itigamu Isabella, thank you kaaruba, and tatay da jay nag-request iti Carpenters, ay kitamo tayo latano siya sinusunan. This is Lady D of San Mateo. Okay, we'll be doing that piece for you, adding, and as well as awa mo i-request ko nga naglimos ti arak ko na dito yan taga Quirino Province. Anyway, we will be doing that 3 consecutive songs for you. First of all, the kanda di Carpenters nga i-request da, so yan, nagpapagrit dito happy birthday. Pagrit naman po, Tita Robby, latagan ko ng happy birthday. Yan. Latagan. Blowout naman dyan, address ko po kung silapan ka. And dahil rayak nga kansyon nyo karubag, dipa-dipaak. You complete my day, thank you, and John Fred Estramentel. And the electrician, kung na watching from Ramon, Magsaysay, Quezon City. Pabati po lahat ng pamilya Miguel at Ladaran sa San Marcos, San Mateo, Isabela, at Ladaran family ng Ramon, Isabela. From the electrician. That's it. Ngayon, ito yung request nyo, yung pagsasarunan main. First on the line, the Chanteuse of the 70s. Chanteuse. Pagkasiun na. Kita mo na laing, dito ni. That something is wrong with our minus one. Our mixer, I should say. Wala naman, hindi naman siya naman. When I was young, I listened to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone, but they're back again, just like a
It was songs of love that I would sing today, and I'd memorize each word. Those soft melodies still sound so good to me as they melt for years away. Every sha-la-la-la, every whoa, still shines with goodies. Every shing-a-ling-a-ling that they started to sing so fine. All my best memories come back clearly to me. Some can even make me cry just like before. It's yesterday once more. Every sha-la-la-la, every whoa, still shines with goodies. Every shing-a-ling-a-ling that they're starting to sing so fine. Every sha-la-la-la, every whoa, still shines with goodies. Naulpit adaw desemang pa'y kanya. Sikat ay nagaw na ang malayo dito'y denang. Napayaga panahon nga nakipturak. Dalindukin sa di sinagabang. Bayat ka awan mo, awan patek daytoy biyak. Binubos ko't oras sa naglemes iti araw. Parpareng ko asikatay malipatak gemno naglabesen. Sika manentay awagan. Nakas ang biyag ko tinted mo akalak-anak. Ta gusto man payen nga uray no pakatayan. Di mo pinanuno, timbubos ko nga ayat, nilaksid na't di tapuso. Intalek akas nilipat. Intanem kayo, intalek kung kung mo. Nagalala din ang lyrics. Yeah. Ano ba yung isang request mo nung? Si Ma'am Mary Ann Coma yung... Parang may naririnig akong Mary Ann Coma dito kapag kwan. Yeah, Di ba yung may-ari? Yes, something like that. Basta kung yeah, coma, yeah. Sa Yes to Help? Siya ba yan? No, okay. Bayat ka awan mo, awan patek daytoy biyak. Binubos ko oras sa naglaginas iti araw. Parpareng ko na asikatay malipatak yemno naglabesen. Sika manentay awagan. Nakas ang biyag ko tinted mo
Yan, owner of Pharma Ed Trading, exclusive distributor of Yes to Health Incorporated. Yeah. Hello, Ma'am Mary Ann, napangkamitan, on the way damdaman. Sunday morning, up with the Lord. I think I'll take a walk in the park. Hey, hey, it's a beautiful day. I've got someone waiting for me, and when I see her, I know that she'll say, hey, 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 it's a beautiful day. Hi, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you said that you love me. Oh, my, it's a beautiful day. Birds are singing, you by my side. Let's take a car and go for a ride. Hey, hey, it's a beautiful day. Drive on and follow the sun, making Sunday go on. Hey, hey, it's a beautiful. Go on and on kaya mo yan. Hi, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you said that you love me. Oh, my, it's a beautiful day. Hi, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you said that you love me. Oh, my, it's a beautiful day. Ayan, and I guess amo na kansyon min kita request yo talaga amot nga dahil tapo di may isang kandat mi mat maitid mi dagiti sonata sa abong kayo nga mga gan and all of us ora Ilocano tayo apo kaya tayo laang dagiti foreign songs isong kasta and napay di kaya mong ibaga dyan Mark before we give a parting shot. Ayan, nagyaman kami po kadagiti nagdengeg, nagbuya, timawag, nag-request, nagkablaaw. Yes, and that's it. And again, into no Sunday man na po, the same time 12 to 3 p.m. Iso nga medyo isap-sapa mi lang, tadi pa nagurnos mo iti kam gamit. Apang kami apo sumugod, di jay Barangay Rizal, Santiago City. So kada kita agding-dingag apo, nga kaya da kami nga makita ti personal. Ayan. Kaya ti sticker, kasi dito da sticker mi. Okay. Just drop by anytime at Rizal Community Center. We will be there after our show. So mga ikanta kami 20 minutes to prepare. And we would like to give you now our last piece. Once again, thank you so much for being with us. And this has been Manong June together with Katropang Jammark saying goodbye and God bless everyone. Kissing on the park, hanging on the boat, holding hand in hand down the avenue, strolling down the lane with gasoline in the air, a kissing, a loving, a kissing, a loving, a kissing all night long. They said I'm only sweet 16, I've never been kissed, I've never been loved, and all I want is candy, ice cream, teddy bear, lollipop, riding on the sun, a lot of things we do, whispering to
strolling down the lane, a castle in the air, a kissing, a loving, a kissing, a loving, a kissing all night long. They said I'm only sweet 16, I've never been kissed, I've never